Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Reng opinyon na rin bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sa anong sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Pampanga, Pampanga. Nakatamo pong kakuswelo, Keti Pampanga. Siyempre po, tintamo pamitalamitam, king makaniting oras. Maya paugto kabalen, maya paugto kapatad. Maya paugto kay Kongan. May nga na kayo. Ako lipa. Pota na mo. Abayan nyo kay Papo kay kikatang programa na ano pong gagawan nyo kanya nung magpainawa kayo. Watch us in your cellphone or in your TV. Live na live tamo po kay CLTV 36 sa free-to-air channel. Kaya kikatamo pong official Facebook page. CLTV 36 official. Makanya mo naman po kay kikatamong YouTube channel. CLTV 36 official mo naman. Nanupata! Ingamanong siswan po yung kikatamong gambulan ngayon pong kaurasan na ini. Aldo na po ng Lunes, November 13, 2023. Ano pata kabalen, ibiyami po kaya kayo ining balitang mga palyari. Keti Labuad Kapampangan at nga naping Jody Bar. Lunis, masanting ngayong pamuklat. Actually, pala masanting Nune Malaguya. Inki katamong pamuklat, ngining Aldo. For sure, dengalwa tamang talapanalbe. Atin na lang idea nung bakit manyam po kakiyaking lagu. Inki katamo pong mumunang Aldo. Ning paromingo nung at bisa kayo pong makyabe, ne? Kaya kami pong kwentuhan, magpa-shoutout kayo, mag-comment kayo. Pot ating kayong buringin kutang karen kaya katamo nga bisita ngining Aldo. Api na, ing oras, ban kanita, makapangutang kayo. Yubalo nung kapilang kayo tutuking, makapangutang karen. Nung ating kong buring i-greet, happy birthday, happy binyag, happy kasal, happy anniversary. O kaya nung bisa kayong mamin na ating kayong crush, kiretang bisita mi pota, happy na po yung pamakitago na ini. Kanaya po kayong Facebook Live mo yan, basan tayo po ang gapota. Nung kasi nga niya milaba sa Domingo po, masanting niya. Ngeni malago noman. Reni na, Jody Bird, imbida ngening Aldo, pakita na la. Balita ko marakaldakalan, Nino Reng bida tamo, lawenta na la, umpisan na la. Happy birthday, Michael Alfonso. Kaya kalasing Sir Michael kanini, uling. Alfonso ya! Baluing Alfonso. Kagisanan. Sana po masayang birthday, happy birthday, Sir Michael Alfonso. Happy birthday, Julie Ana Asuncion. Nano po inke kayong taungin ni Ma'am Julie. Siyempre, bala niya pong manipon, Ijo Alan Asuncion. King sobra bang makapagtawuya ken CLTV. Wishing you good health and the kalma po blessings.
Happy birthday, Ma'am Julie Ana Asuncion. Talagang bedroom voice yan pa yung gagamitan mo, Jody Burr. Next, o yan. Oh. Happy birthday, Bricks Baltasar. Sana lumaki kang matalino, may takot sa Diyos, masunurin sa magulang, at saka pogi katulad ni Jody. Gusto. Sana, ganang regalong buri mo akwangin eh. Jolly Party, McDo Party na naman yan. Nakuha mo ng Bricks. Happy birthday, Kika. Gusto mo bang lumaki? Kagaya ko, mo. Ay, bakit, Jenna? Sabi mo, Nanita. Ali, ala na akong sabi mo sana Lipat yun eh. At niya, tama sa tingamanning. O yan, Happy birthday, Larissa. Lawan may tawag Modelo. sardina. Ay, bagong-bago. Antigo. Ali, kaya nga, alam mo, itapil. Modelo na. Modelo na. Antigo pa. Saan ka pa? No ka rin. Sesela na ka mo, Ma'am Nanuya Larissa. talaga yung Oo, modelo. talaga. Yan, antigo na. Palagi ako dapat may kiyabiya ka rin kayo ni beauty pageant mo naman ini. Ah. Ma'am Larissa, nung ating pansit ang pong Shanghai, bala mo na yung gawan mo, padala mo kang Jenna Lu. Happy birthday, Keka. Birthday na mo naman, Loli Ann Enriquez. You! Eyami! Birthday to you. Yeah! Sakto yan, Keka. Happy birthday, Loli Ann Enriquez. You! Next. Sana masaya kang birthday mo, kaya bingki kang pamilya po kakaluguran. Tutuking Mickey birthday! Happy birthday, Vivian Tumolva Briones. From napakagwapong asawa, Alex Briones. Siyempre, yan, Dili, Sir Alex. Siyempre, alay nga karapatid, Ma'am Vivian. Siyempre, King Matana, ika talaga yung peka masanting. Sana masayang kayong celebration together with the family. God bless you, Ma'am Vivian. Happy birthday. Happy birthday, Mama Mervs. Mervin Perjo de Lara. Maralas tayo pong kayabiang kantay, Mama Mervs. Mama Mervs, potang ating ganap kini ken CLTV, Mama Mervs, kapilan mo kami rugo agkat ken kang lugal ken bataan balo ko atin lang resort ka rin. Sana maging masayang birthday mo, Mama Mervs. Happy birthday sa iyo. Happy birthday kay Atalia J. Manarang. First birthday po niya. Sana lumaki ka rin matalino katulad ng tatay mo, maganda. Katulad ng mama mo, may takot sa Diyos at syempre matsunurin sa kanila. Salamat sa Jolly Party last Saturday. Happy birthday, Atalia J. Manarang. Happy birthday kay Christine Jimenez Wayne from the land down under from Australia. Wow. I hope that your birthday will be a meaningful one together with your husband and wishing you for more birthdays to come also. Happy birthday, Christine Jimenez Wayne. Happy birthday kang Madam Jocelyn Mirano, Pangalaguna din. Alam ni bala Ay, mo wow. retang Wow. detang Diyosan detang Wow. Diyosang po-post na kayong Facebook, detang ibat king Greece. Happy birthday po kaya kayo. Sana dakalagawa pong asopan ka rin kaya katamong kabalin. Metong yang magaling nurse ni Mago Braya king ospital, king Bulaon. Wishing you good health and dakalagawa pong blessings. Ate, nung ating sobra king tawo mo Malapit padalan po, mo na ako man. Happy birthday, Ate Jocelyn Miran. Yan. Then pa mo po, pero bayo tapo mayari kaya katamong greetings puri kaya pa mo pong i-shout out Imam Nikki Vital, ang po Imam Asel Yumol na ning BDO Dolores Branch kaya po kayong City of San Fernando, Pampanga. Iso pong ilang kasabiyo, alang ka Asel kaya kayong transaksyon kaya BDO, lalo na po nung Imam Nikki kaya kayong kasabi. Hello po kaya kayo. Thank you for watching. Kaya katang programa, Ma'am Nikki and Mama Asel. Yes, aranasan ko muna man yung masanting customer service ken. Anyway, oray na po rin. Ang kaya magpa-shoutout, ang kaya pong Facebook Live. Hello to JM De Jesus, ang kaya mong kakaluguran at kayabe, Kenny.
kapogi at kalago nga na siguro para kaya katamo la rin kasi doon pa maniki rin guest tamo Jody Burr. Wapin eh. Zumba Craze, Aldo Doya kanumalbe kaya katamo, Maya Paabak kaya kayo from Gardena, California, everyday kong manalbe. Malalas siyang mamangan sigurong gardenia ini. Marakal ka rin At Miss Zian Mitra naning apalit. Ali. Oo. Magkaino Reni, happy na rin kay Reni. Happy na rin ring Happy na rin, supporters. supporters, Wow, ne? Malbe Oo, na lang. Malbe O na sige lang. po, later na kayo mo. Unahan Oy. ko na ba yung Aching Adeline Gray, Adeline Gray, Simbulan Nemi. Hello, Aching Malago and Kuya kong masanteng. Tara na magpagtuan. Ginisang pechay ating tinapa, tsaka metiltil keng aslam. Mikilara. Ginisang pechay. Ay, nuko. Pablasag ding tagaray ating kakanandargo. Gugulong bat bundok o tiyadargo balo yung inisang pechay. Alibalo keng gisang pechay, pero eke balong titil-til ya keng aslam. Oh, Sir Marvin Malbeya mo naman, hi Sir Jody, kasanting mo ha. Minsan Oh, bakit makachamba. makanya, Sir Marvin? Makachamba, Sir Marvin. Ni Sir Oh, makanya. Marvin, detang bisita tamo kanita, retang ating event, ne? Detang may scholarship kanita. Ala ko niya, ika nga tatanda Ako ba? na. Wah, ay ka mo siguro po kasi o tikang masanto din Sabi natin na knowledge. Francine. O nino pa, nano pang O dudong yan, kitang gawang kanyan? Kano, shout out kang Mama Rose. Oy, oras na, nano yung katabong question of the week. Katapong question of the week, Kasi basan excited tani. daw rin manalbiya tamo karang bisita Wah, may tamo. kakarakal na la ulit. Nang balak mong pigasusan, pigamitan, kikang 13-month Ay, pay. naka-Joe, di ba? 13-month, ako, makaya. 1, 2, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 15, hanggang nanong November, 10-month pay. 10 months. 11 and 12, lalo pa, November upon December. Oy, tapo mag-share na kayo. Bakanta naman may ka-idea na kami. O anong ating kayong hugot, karas kayong gastusan, kareng bonus, ampo, kareng kaya kayong 13th month pay. Ne? Okay, pami katago na ni Jody Burr. Punta rin Pakilala tani. natin Wow. katamong Digital TV Viewer of the Day. Yan. Ninuwi ka. Iya po'y Roel S. YouTube. Imani batan niya po keng City of San Fernando, Pampanga. Yung pong pinicture na yung kaya katamong matenakan. Akayabe ken ni CLTV, Justin D. Zone. Yan. Noong bisa ko pumakyabe Kenny, ne, mag-selfie kayo po kayabe kaya kayong TV, kawamalbe keng CLTV 36. Kabang maka-digital test broadcast tamo po. Sa Jularem Pictures King official Facebook page ning CLTV 36 at CLTV 36 official. And pasibay po pag na kami. Kaya kami pong digital test broadcast. Mag-start na pong 7 p.m. to 10 p.m. Gagawan tamo po ini bahantang ates tamo nung ready na kayo po. Kaya transition na po ng digital ng CLTV 36. Kasi nung analog po yung TVU, po akwa in CLTV 36. Agad na kayo pong i-check yung kaya kayong TV nung digital ya. Lawan tamo po ng masalayo o malino. Yung reception me kaya kayo nung aliya po, malamang po digital ready in kaya kayong TV, ne? So, akit siya po yan. Munta ko po kayong settings, nanin kaya kayong TV. Imaging menu, karin nyo po akit ding options yung digital or analog ya po in kaya kayong TV. Pilinan niya po yung digital. So, nung analog ya, ala ko pong akwang reception from CLTV. Then po choice na mo is mag-subscribe ko po karin kaya katamong cable partners. Kaya pong Air Converge, ne? Air Cable Converge sa booking Signal TV Channel 115. Ating kayo naman pong choice. Ne, palitan niya po yung TV. Ito na pong Happy nga po digital yung TV. pinakamasanting. O kaya naman, malyari mo naman po karing kikatamong TV box. Ne po. Nung ating ko pong kutang, karen pong kikatamong kagawang tamong digital test broadcast, maos kayo mo po king kaya kami po Ayan. yan. Hakit so po king kaya kayong TV, rin pong kikatamong hotlines regarding king digital test broadcast tab. Okay, bayo tayong mag-commercial break. O Renny po na, ating may kibat kayo nito may comment, Jody Burr. Iman man dizon, makanano na kayo man pong alang 13th month pay. Ay, rugo naman. Nakakalunos na yun. Pero balo mo yung milabasan tama yung mga santing na rin gesta mo, ating mag-chat, ay mag-message, sabi na, pakilagway naman po palagi, wala uling mayari na po yung lunch break ko. Ayan ako, pumigaga na ka, kabalik mi, pakilala mo na po rin kaya kaming bisita, Kiniking, Nanupata! Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Casuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Casuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga. At ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Casuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Casuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Casuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Casuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Casuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Casuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Magbalik po yung kayong programang Nano Pata. Baliw po, ngayon malapit na po yung Disyembre.
tuki-tuki ng mibubus ni Reng, miyayaliwang Christmas destination, Christmas parks, ang pong lighting of Christmas trees, ne? Anya pong milaba sa Biyernes, misindi niya naman po itang kanilang Christmas tree. King The Infinity, ken pong Angeles City. So, nung magpasyal ko po banda Angeles, malyari ko pong magbanda King The Infinity. Talagang panandaman niyo na po yung Pasko. Kiti po King Labuad, Kapampangan. Makanyan mo naman po King The Royce Hotel, King Clark, ne? Misindyan niya naman po yung Christmas tree da ka rin. Ot karakal Christmas tree kiti Pampanga na. Siyempre, ita mo kasi in Christmas capital of the Philippines. Saan ka pa? Pagpasyal na kayo karing miyayaliwang na lugar ating Christmas tree, karing Christmas park sa ating King Lakeshore, ating King The Orchids Garden. Dakal na po rin talagang feel na feel tana in Kapaskuan, Keti, Pampanga. At uling magpasko na pisabi ang bonus nandin at chicken may kibay tita ditas dison simbulan. Ako, ala na akong bonus nga na retired teacher ya po tita ditas. Pero okay mo kasi ibyen na lang Jody Per, den kapit na kareng bonus na. May kompromiso kaya tayo Jody Per. Ay, Ating makanta? may sabi na kayo mo po. Ating makanta? May sabi. Ating makanta? Makiwit na yapakan ng Harper. O, ini po, Marnel Torres, kaluwat na naman pala. Mag-isa na ako, MB, anam, okraya. O, ini, eda na kayo po bitinan. Ne, kabalen, o reni na po rin mga lago at matena kang kandidata ning lakambini ning Silkwan 2023. Take your time, ayaw ko mamalagwa. Lamas mo na rin natin kaya. Mayop at magrasyang korasan po kaya Kongan Kabalen. Ako po Irashal Martin Mesa, edad 18. Sibul Ameni Batan, King Kabalena ng Santa Ana. Ayaw ko mamalagwa, ha? Maya, paginong Diyos sagat panapon, lalawigan kong Kapampangan, yaku po i Maria ebito mali, edadapulot siya mabanwa, menibatan king balen ning pandema tenakan, nung no karin mo akit deng makule banderitas, kakuyang pagmaragol ing kakong penibatan, luwid ka, balen na palit. Magrasyang Aldopu Kekayungan. Ako, Ipolin Dizon Franco, mekatlong meto nga banwa. Manibatan, king syudad ning masika ng sining, kultura at turismo. Ing mamyesala at saya kekayo king Kapaskuan. Ing Christmas capital ning Asia, syudad San Fernando. Maya pay abak po kay kayungan. Yako po Patricia Ansoriana Salinas. Many batan nung nukarindakal, alimango, paro, sugpo, at alimpang lamang dagat. Ang seafood capital ng Pampanga, Balen ng Masantol.
Maya paugtungan po kaya kayo ngan, yaku po ipay Mackenzie Gozon, many bat king lugar, kuno ka rin may akit, ing malagu, an mapes kong bundok, at peg mula ng Maria Sinukwan, Balen Arayat. Mayap at masaplalanggat panapon kabalen. Ako po Erika Laca Pascua, Menibatan, King Eskwelang Don Honorio, Ventura State University. Masaplalang Aldo po kaya kayungan. Ako po'y Natasha Alalan Fabian. Manibatan, Kimbalan daring mga yumong milon at pakuan, balening aslagan at kapanayan, kandaba. Magrasyang gatpan napon po ning Diyos kaya kayungan. Ibat king pasbul at duya na ning kasalisayang kapampangan. Gabunding matenakan at mela pupuring kapampangan. Kandunga na ning kultura, gelingan at banglu ning ugaling kapampangan. IZ, Binuya Wilson, 18 banwa, Lubao! Paano mo, Jody, na din mo ko papamilitan eh. Buri mo rumampa ako. Rumampa ako naman ka rin. Opo, taminta ako rin masambula ka ako reta. Kit mo. Basta kadatangking kamarinayan, ako talaga yung sasabak mo. Ali, kasi Jody Barbalo mo, atinang mutyaning, atinang lakambini na ning arayat ka rin eh. Alam ka naman maging adwa kami pa. So, Sige. panupaya mo na, yada kayo po adinan, pami katago na akit yung rumampo. Wow, pero makanyan man po din pong kaya katamong kandidata. Apulula po, kaya katamong kandidata. O neng walula mo po rin may katagon. King kaurasan pong ay ni atin pa pong adwang candidates. Miss Ione Nicole Dueñas na po nakambili ng Angeles City. Ang po pay Marivic Santos sa kambili na po ng Florida Blanca. So, subukan na pong tagal na on the way no po, may stranded la po ata king airport. Po. So, panayan tala pong datang, bakit ang ila mo naman po, di na tala pong maya pa or sa pakilala da po,
karelang sarili. O, Jenalo, nanuna. Wow, ang nakatamo pong karakal magpa-shoutout Kenny Reng, supporters na po ng kakatamong kandidata ne. O syempre, pasensya na kayo po nako pong karakal, na kayo api tunggal-tunggal. Yes. Basta importante po magpasalamat kami, uling malbe kayo po kaya katamong. I-shoutout yun na ako man po karantawara. Pamilitan ko lang, ano siya, shoutout na yung arayat. Tao po naman po arayat. Oh. Yung kaya kayong atsing malago. Yung katamong kakalaguran, buri tayo pong congratulate kay recent Influencers and Content Creators Summit last Saturday. Sir Louie R. Season sabi na, pangalaguda boss Sir Jody. Siyempre, ka naman, napinding lakambinin ng sinukwan yan. Pero karen pong kikatamong talapanalbe. Diyan pong mag-comment, apalit, San Fernando, Candaba, po tating ko pa pong ako comment ang lugar, Akayabe, Kenny. Patuyo po yung suportayo karela. Nepo! Ating masanting kaya ni Jody Bar, Manalbela naman po rin lakaning sinukuha na agesta mo last week. So, susuportan dala talaga. Dening karelang kayate. O ita malagu ka arayat at tinagon kitang kiyang panawagan, ne? Puputa naman tang kandidata na ning writing sabyan. Ing sabihan niyo po, shout out you at Ching Malagu. Baka tabalok pong ako. Balo yun po kasi i-ching malago, may kiabiya po ni Lakambini Alapatang Sinukwan Festival kante. Lakambini na. Pagbigyan nyo na po, pagbigyan nyo na. Metong karan pangarap pa, alang katuparan. King kaya katamo pong pamagbalik. Lawenta naman, nung makananula kagaling makibat din kaya katamo lakambini ne po. Inya naman, abayin nyo kami pasibayin, Jody Bar. Eko pumaglipat channel at kayo lilipat kayong pamanalbeyo king kaya kaming Facebook Live. Magbalik ya Jody Bar, ing Nanupata! Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Taswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Taswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga.
At ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Magbalik po yung kaya kayong programang nanupata. Sabi na pong Engineer Fer Kailaw na dapat po kaya betaya naman po ngayon kaurasan ni Surfer ay yuwa. Ana po kaya katamong Surfer? Sigurado lang mga balangingiring hurado uling malagula at biyasa ring lakambini 2023 nanupata. Ana pong Surfer, syempre. Yes. Makanyano man din, banwa-banwa. Rin kaya katamong kaya beking lakambini ning sinukwan. Surfer po ya po nga presidente na ning Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated ne po. Ya pong in charge. Ya pong committee head kay ni kay nga Lakan at Lakambini ning Sinukwan 2023. Sabi na pong kanakong mother, shout out po, welcome home, Dizon and Lingat family from Canada. Surprise! Minulila rin kanakong bapa, porempisan ko. O game, Jenalo, nangawan tamo. Umpisan na lang, kutnan. Lawenta mo nung makananula. Rendiladang Kapampangan. Yan yung masanting kay Lakan at Lakambini ning Sinukwan. Ing ama nung gagamitan talaga is Kapampangan. Wow, So, sige, diba? sige, sige. Ikang balo ko, ikang muna mangutangkin. Ika na, sige, siyempre ako ladies na. first na. Ladies first na naman, okay. Di atin na pong meto nga maximum 1 minute, then kaya katamo pong kandidata, bang pakibatan, ini pong kutangay ni meto nga po, one question for all, ne po? Okay, candidate number 1 from Ing Lakambini, naning Santa Ana, Rachel Mesa. Excited ya talaga yun eh. O tini Ali, para ayan, kutangan ko niya kanini. Tini para ko. Rachel, ay neo, kutangan kaya. binasayang kutang. Ali, buri ko i-address kaya talaga kayo yan. O sige. Rachel, o di ba? Makanano may pagmaragul ing Pampanga at kulturang Kapampangan nung ikang maging Lakambini ning Sinukwan ngening Banwa. O, sige, makibat na kamalago. Ako po bilang miyembro na ning Casa Apo Organization, ang makadugtong kayang munisipyo ning Santa Ana. Babiyemi po ing kahalagan at kasanayan mi kayang kultura. Anong no ka rin, maniwala kaya po ing kaya katamong probinsya, ing Pampanga, mayaman niya po kayang kultura at tradisyon. At alimu po kayo ing kaya katamong probinsya, buri ipalaganap iti kung alikeng buong bansa, anong no ka rin, alimu kayo ning mabilog, Pampanga. Maniwala ko po na ini mamye pagkakakilanlan at mamye kausbungan king kaya katamong lugar at iting dapat kaya katamong pakamalan. Dakal pong salamat. Wow! Biyasala? Biyasala, wala mo retang nilabas sa tinglakan, makanyan na naman eh, biyasala. Puto to kayong makibat kayong katamong kutang. Mga nanuming pagmaragul ing Pampanga at kulturang Kapampangan nung ikang maging Lakambini ning Sinukwan. Nausan tayo po ngayon Miss IZ Wilson ing Lakambini ning Lubao. Dakal pong salamat king kaya kayong kutang. Anti mo naman ikatamong Kapampangan. Pikabalwan tamo king kaya katamong miyayaliwang larangan. Lalo na king kultura. Pamangan, musika, gelingan, biya kasal pantay, belwan, ating kaya katamong Close up.
pagiging magaling karing bage-bage. Anti mo naman yaku, bilang lakambini ning sinukwan, deting kulturang areni, sukat at matulid ko lang pagmasabalan, luguran at ingatan. At gawan ko yung ega na gana, upang deni misulong la. Yaku yung mani muna, yaku yung mamuntukan, upang deni isulong ko la. Kulturang Kapampangan, tayo dapat iti kalingwan, kapilan paman. Ito mo po, dakala salamat. Talagang tamo magkamali, Jody Burr, masanting ladila, din yung kaya katamong kandidata. O ini, yung kaya katamo po nga kandidata, siguro ikitin nandin na Jody Burr. Sabi dapin po, hanggang may tauli ka, yung importante, may katagon ka bang ipakilala, may yung kaya kang sarili, sanda na ka, yung kaya ang lakambini ng Angeles City. Ako po Angeles City. Mit pong liguan ng kebasnan, paisikanan ng kaya katamong kultura at gelingan. Nung bisa kang sisigaman yaman, masaya, ema tutud at nung no ka rin ning tigtigan terakan keng dalan, ayaw ni Nicole Dueñas ingka kong lagyo, palsintan kong mabilog Kapampangan ko, pag maragol ko, taga Angeles ko. Viva Angeles, viva Sinukwan. Okay, o ini Miss Lakambini ning Angeles City. O ini kaya katamong kutang. Makanano meng pagmaragul in Pampanga at kulturang Kapampangan nung ikang maging Lakambini ning Sinukwan ngening Banwa. Bilang kailakan, mumunang dili, mamakyabe ako karing aktibidad na maglayon, king kaya katamong malabong kultura, gamitan ko rin kakong social media accounts, bantang mas dakal pang manakit, at isa puso at isa gawa ko yung pagkakapampangan ko. Dakal pong salamat. Oh, yan. Balo mo, Jody Burr, aisip ko, kaya pala malyaring pakilala yung sarili nung ko na kaya, Bella. Anong kahinin magsalita? Putang niya ako, bala mo, mamakmul kong kaya microphone, magsalita ako yan. Walo mo kanyang datamila, bas talagang, ako po, gini? Ako po, ikay. Lakambini. Sikahin nginin Wa. Yung tutugita mo pong ngausan, makibat po king kaya katamong kotang, iya po, Miss Maria, aliwa. Kita yung baboy Maria, kita palalalam. Natasha Fabian, Lakambini, ning Kandaban. Nang minunang panahon na niyang mag-cover ko pa, sasali kong burong Kandaba. Ingkutang ng para kang Natasha, kalupan niya mo po, ning nandin, ano kasing kutang tamo? Makanano meng. Pagmaragul ning yes. Pampanga at kulturang Kapampangan nung ikang maging Lakambini ning Sinukwan. Take it away, Natasha. Kung yako man po may palad na maging lakambini ng Sinukwan 2023. Simulan ko po na ipakit ka rin aliwan tao kung pakanano kaya po pagmaragul, pagmustisyan in kaya katamong kultura, sining, ikatamong Kapampangan balo tamo po, mayaman tamo po king ega na gana, king kultura, king pamangan, pati na rin po king ugali. Ipakit ko po king bawat metong kaya katamo alimu po kening Kapampanga, bagkus pati po king bawat sulok kunon kuman pumiras king kaya katamong pimabalen-balen. Malari ko rin pong gamitan ng kakong social media para ipakit karing aliwang tao, kaya man pong Pilipinas o king aliwang bansa, kung pakananoy po kalago in kaya katamong kulturang Pampanga. Tandaan ng tamo po, ikatamo pong Kapampangan, biyasa tamo po, mayap at malaguing kaya katamong lub. Dakal pong salamat. Perfection. Mabiyasa na talagang makibat. Dahil syempre kaya katamong naman. kandidata. Siyempre, dahil Kapampangan, malago, masanting kay bat, biyasa la pa, at sa paklang gelingan. Okay, punta lang tayo naman yan, ing Lakambini, ning apalit, Miss Maria
Evita Umali. Takalya fancy niyo. Dakalyapansan. Wah, niya naman. Ingkekang kutang Evita, makananumeng pagmaraguling Pampanga at kulturang Kapampangan nung ikang maging lakambini ning sinukwan ngening banwa. Bilang meto nga lakambini ning sinukuan, para po kanako at lulareng sasagisag na nung no ka rin apag maragol ke ingke katamong probinsya. Mumuna ing matibe lugod king apong ginu at malugod au gali dareng Kapampangan. Pangadwa, ingke katamong mga nyaman na pamangan. Nanong no ka rin sisimboluya ini ka rin Kapampangan ng mga sipag at biyasang magluto. At ikatamo pong Kapampangan, dakal tamo po talentong apag maragol. Tatalwi po ingke katamong amanong siswan at kulturang Kapampangan. Nanong no ka rin pagdaramdaman at akakit de ini, kilalaya keng gelingan, sikanan at legwan. At reni pong atlong areni, rengkakong advokasya. Gamitan kay po ing teknolohiya at pamakyabe lakambini ning sinukwan, bang apag maragul kepa ing kekatamong probinsyang Pampanga at kulturang Kapampangan. Uling maniwala ko po na ing kayanakan manimuna masabal king kultura. At nanuman pong malyari, ikulik sa keng masikan, Kapampangan ko, pag maragul ko. Dakal pong salamat. Apalit! I love it! Hanapin. Mayor Jun Mayor Jun Tetangco, ne? Yung pong tutukita ang pong osan na langaliwa, nun ne, ing lakambini na po ning Don Honorio Ventura State University, Erica Pascua. Ingkutang siyempre, Erica, yan naman kalupanin nandin, makananam yung pagmaraguling Pampanga at kulturang Kapampangan, nung ngigang maging lakambini ning sinukwan. Maya pagat panapon po kabalen. Pag maragol kay po ing Pampanga, kingkayang kultura. Metong na po king kulturang ay ni, ingke katamo pong Sinukwan Festival. Bisa ko rin pong i-promote na gamitan tayo po ingke katamong imanong siswan kasi maniwala ko po na Kenny, mas makilala tamo po bilang Kapampangan. Dakal pong salamat. Yan, ne, talagang kayo pala, ne, pwede palang school, ne. Wow, wait Malyari ang pala. dati. Atin mo naman itang lalaki nila baya naman kay nga school. Siyempre lakan lalaki lang. Itang metong kareng lakan kanita may baya naman kay school. Metong nga school o nang akalingwan kya mo lagyo. O ay nina yung tutuki. Ing kaya katamong lakambini ning syudad ning San Fernando, Miss Pauline Dizon Franco. Ulitan kaya mo kutang para kang Pauline, makananumeng pagmaragul ing Pampanga. Pagmaragul ing Pampanga at kulturang Kapampangan nung ikang maging lakambini ning sinukwan ngening banwa. Maya, pagat manapon po kaya kayungan. Atin tamo pong kasabyan na alime aibye kareng aliwa ing bagay na alake ako. Makanyan mo naman po king konsepto ngayon ni. Alime pagmaraguling kaya kang lugar at kultura nung ika mismo alime balo ing kaya kang pipumpunan. Umpisan kaya po iti king pamagmasusi at pamaggamit king kaya katamong ama ng siswan. Bilang kaya nakang Kapampangan at kaya kayong lakambini ning Sinukwan 2023. Gamitan ko la po ring mayayaliwang plataforma kalupan na ning social media na gagamitan tamong kayanakan. Pamakyabe karing aliwaliwang aktibidades ning kaya katamong probinsya at ini pong pamakyabe ko king lakan at lakambini ning Sinukwan na iti metong yamu namang paralan bang idake ko karing kanakong kaparang Kapampangan at kaparang kayanakan ing tunay kabaldugan na ning kaya katamong kulturang Kapampangan. Idake at ipagmaragul ing kaya katamong masika ng sining, kultura at turismo na ikatamong Kapampangan, mipmutang gelingan, ganaka at masabal king kaya katamong kultura. Tutupin po, luwidya, ing kulturang Kapampangan, luwidya, ing pakamalan kong Pampanga. Bakala salamat, Pauline Dizon Franco, din talagang Dizon, Jody Dizon Mercado. Talagang may connect ka na, Jody Burr. Sorry, nung ating leguan, ating muring sintingan, syempre. Sige, kaya O yung tutugita mo pong pakilala, yapin po. Talagang, ay ni, balo mo, dakalya naman fancy ni. Jenna Lu, huling taga kaya kayuya. Ne? O ini po, ing lakambini na po ning arayat Pai Mackenzie Gozo.
Fine, anong pakibat mo kingkot ang tamang makananong yung pagmaraguling Pampanga, ating kulturang Kapampangan nung ikang maging winner, yung lakambini ning sinukwan. Nung yako man po imipalad, isiwalat kaya po yung kaya katamong kultura, yung kulturang Kapampangan, isiwalat kaya po karupa kong Kapampangan, nadakal kaya po apag maragul, karang kaya kaming kultura. Katulad na po ng Pamagdugit, pasyalan kalupa na po ni Lakeshore at Sky Ranch, Pipanalbian, kalupa na po ng Giant Lantern Festival, ampong Sinukwan Festival. Kulturang kegis ng tamo karem malago nga bayan, kulturang sasalamin keng kakatampa nga tao, ugali, salita at tradisyon. Na maging party na ng kakatamong kultura na dapat tamong lugaran at lingapan na ako, Kapampangan ko, pagmaragul ko. Itamo po at salamat. Jody Bar, mga takot ako yata, nang biyasa lang makibareng kahit tag-arayat, para mila ko roll kayo. Jenna, bala mo nang makiabe ka. Oo. Alina ka pa. Alin? Ikaw makanya na ka. Bali po na, maniwala na ako man, alang manikwaking ka na akong title, Jody Bar. Ninuwari ka. Akong lakambini na ning nanong patay. Wala namang kaliwa, may itong yung Kaya nga, alang manikwak, ako yaita. O sige po na, o santa na, manintuto kita mong lakambini from the town of Masantol, Miss Patricia Ann Salinas. Patricia, ang pag nakakaya kay Patring Marie. O ini, ingkutang ng Patricia. Pareho yamo, pero bulikeng ulitan para karetang makatnge ni Pamo Tinutok. Makananumeng pagmaragul in Pampanga at kulturang Kapampangan nung ikang maging lakambini ning Sinukwan ngening Banwa. Go ahead, Patricia. Nakalasalamat po kay kayong kutang at maya pa at magrasyanggat panapon po kay kayungan. Nung yako po ing manyambot kening lakambini ning Sinukwan, ako pong igulisak, nung makananula, pamanugali rin Kapampangan. Lalo na po kay kaming balening Masantol at king kapatid ming kabalenan, ing balening makabebe, nung nuka rin. Ing danum iyang kasakitan kay kami. Ing danum mo naman, iyang mamya panakitan kay kami. At king ganaganang trahedyang milabasan, ing kaugaliang atin niya, ing tao Masantol at tao makabebe, yan ing matibeya dungos, matibeya katauhan. Uling anggang nanuya pa man limbog, karagol ay danum ing mirasking kay kaming lugar, manatili kaming matibe, uling kami, pag maragulming, matapang kaming tao at agyong marap nung nanumang sa kunaing agyuming, nung nanumang sa kunaing datangking kay kaming balen. At agkatan ko laman ding kanakong kaparang tao, kaparang kayanakan, na magsadya kaming meto nga oras para pagmasdan nung nanuing talento da ring tao makabebe at Masantol at ilaganap yaking balening Pampanga. Uling king balening Masantol, impamangawan tabantalang ka, iyang kay kaming panakitan at ing pamagsantero naman, iyang panakitan ding tao makabebe. Kita mo. Makarano, patmakanyang kayo. Panauli na akong kinain niya pa yung tabang ka, ne, Jody Bar. Yang bulaking baling nasi, yan po si Patan Talapong Masalese, lawan talang Masalese rin. Masalese. Kandidata tamo, ne. May impong karya ng pre-pageant, kanya pong December 4, kanya pong City Front Mall, ken pong Angeles City, ne po. Tumagon ko po kitang karelang pre-pageant. Nanong gawan dahil karelang pre-pageant? Karelang ba mag-talent portion? Yes, usually ka rin niya ingat talent portion kitang pre-pageant. Kasi bayo po, kanya pong City Front Mall iyan. Ken pong Angeles City. Kabang yung pong karelang Coronation Day. Mapili ya po inglakan ang po ing Lakambini. December 7, kanya pong Robinson Star Mills. 4 p.m. niya po yan. Ne, pulong mo at bandang alas 7 yari, ne, uling pa, dumanok kayo. Ne, uling talaga namang dengki katamong kandidata. Deserve na po, yung sumambot, ikit ko naman po may makibat. Pila na nga do, pagsadyan na niya po yung karelang pre-pageant, makanya naman yung karelang Coronation Night.
Yes. At metong po ka rin pagmaragul tamo ne, kaya katamong Sinukwan Festival. And thank you po kay nga Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. Laganas ng sasabihin, Jody Burr. It is very different ne, kareta nga aliwang ligligan legwan. Uling talaga pong po-promote itang kaya katamong Kapampangan culture. Inya po dimdam yula, ing amanong siswan po, ing gagamitan ning makibat la, magpakilala la. Inya anang ka-importante na rin kaya katampong lakan, ampong lakambini talagang biyasa lapi naman keng amanong siswan. Ilang talagang, sige, Jody. Kasi maging inspirasyon la naman yes, din. correct. Kareng kaya nakan, din kaya katamong lakambini, din kaya katamong lakan, kabiyasin ng mga Kapampangan. Ot maraguling karelang beluan, kayong kultura at kasaysayan ng kaya katamong probinsya. Buriko, makanyan muna makaya pa si Bayo po. December 4, Cityfront Mall po. Gawan ing pre-pageant na po ning lakan ng pong lakambini na po ning Sinukwan. Kabang kempong December 7 naman po. Ing karelang coronation night. Yes. Karena po mapili kung nino ing karapat dapat talagang siyempre dumalan laking karayom din. Kareng judges, king talentuda, sukdanda. December 7, 2023, kempong Robinson Star Mills, 4 p.m. po mag-umpisa yung program. Yes. At imburita mo talagang kay Kenny, ne? Itang akakita naman po na rin kay nakan, tamo marine, makanano tamang kalagu, kasanting, mamakyabe, tamang kempagent, tamo kakalingwan, ing amanong siswan, tayo dapat kakarine at laganas tayo ang gagamitan. O ini po yung kaya katamong question of the week. Retang may makibat, pakit mo na la. Basan tano po rin kayo Basan tano rin ko. Ayan. O nanong balak yu? O nanong pong balak yung Pagasusan yung pagamitan Yan. kayang 13-month pay. Basan tano po? Ay, nakahabol. Ayan, pang milk tea. O sige, lang basan tayo po muna. idangdang. Ano sabi na po, pang milk tea lang muna. Balo yun po, asa po talagang kain Yung pong kikatamong last candidate, isa lang tayo pa mo po. Pakilala at siyempre pakibat. Kagaling Wow. O yan gana-gana, misa lang kanyan. Pakilala kaya po pa mo kaya iya po palang magpakilala Ausan mo pa. Kaya kayang sarili kay bat. Pakibataan niya po yung kikatamong kutang. Go ahead, please introduce yourself. Lakambini ng Florida Blanca. Introduce natin Ay, sarili. sorry. Magrashat Mayo Payang Aldo Kekongan, lalawigan kong Kapampangan, Yaku Imari Vic Flores Santos, edad 23, Meni Batan, King Balen ning Maputing Sampaga, Balen ning Florida Blanca. Ating kutang keka, makana namin pagmaraguling Pampanga at kultura Kapampangan nung ikang magiging lakambini ning Sinukwan in 1 minute. Go ahead, Miss Marivic. Ing palsinta ko king kaya katamang kultura, tunepin man maglagablabya. Ay nyapin man nung ako yung maging mutyaning Sinukwan, ipagmaragul kayong kaya katamang kultura ang Kapampangan kay gadwang bage. Mumunan dili samantala ng kunya naman ng social media, yung sikan na niti, ipalto ko, makanano, yakasanting yung kaya katamang kultura, aliwa mo ka rin Kapampangan, ka rin Pilipino, nune ka rin ng atsuketi yatu. Lalo pat, rin kayang memalen, tunepin man nagagambulla, mamu king aden ang dengulaga at apupulde itang tunay halaganan ning kulturang Kapampangan karelang ipasa ken tutuking generasyon. Kadwa itang kareng kapara kung kaya nakan itamo yung magsilbing boses mamu king apal to tamo king kabuuan nanuya santingin tunay Kapampangan. Dakala salamat. Balo mo dyan ay nga sabi ko mo Ken Ano kasi sinabi mo nung katataulian? Tauli ka man. Takalawang kita siya. Tauli ka man datang... Importante, may katagon ka pa mo rin. Tauli ka man datang kingokasyon, importante, May makapangan ka. Ayan po, Sige. Ayan, pasagtalang pasibayo yan. Hindi kaya katamong kandidata. Parang karelang final. Nanong gawanda, Francine? Yan, dumurot la pa mo. Di nang talang pang Lokoing Mike. Yan, sige. Talang pa si Bayo po rin. Kaya katamo pong kandidata ning lakambini ning Sinukwan ngening
Banwa. Kitampong pasibayo nung makananula kalagu, dimdamta naman nung makananula kabyasnan. O reni pong pasibayo, ren kaya katamong lakambini ning sinukwan, 2023. Ako po, Jenna, muna. O yan, ako po yung kaya kayong talasuyo, Jenna Lumbang, Parungaw, at nga na akong masanting nga partner. John Lloyd ay Jody Dizon Mercado. Kaya kayo pong talaso yung ating pusong makabalik. Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga.